Luar ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Department for Promotion of Industry and Internal Trade kalaraki ka jingya ilinti ka shipos nam kanthi jong Startup India Initiative ha ka jingrakhe ya National Startup Day ha Bharat Mandapam New Delhi ha ka ni ka jingya lang lasakhi lang do Menteri rang badu gari Narendra Modi ubalong kongsan Menteri ka Ministry of Commerce and Industry Piyush Goyal barkiwi he officer ka sarkar padeng kalalong ru ka Jingsarong ya jala Meghalaya ka balayo ya Certificate of Appreciation bala ai hapo ka state startup ecosystem ranking 5th edition kabala ai jing itu ya Meghalaya kum gonong ya lam bahmat e hak baslang ya startup ecosystem kini ka jing ai jing itu ka penpa ya ka jingkut jingmut jong jala man kintiu ya ki nong sang kam hak ba bun kiliang